Vindani sio mbingi cia kaunti ya Masaku inakusiie unyivu wa mbua na ene nthi kukwata maosio mamondane manini. Serikali ya kaunti ya Masaku ngo utongoi wake Mwandu wa vinyandeti ni kuendelea na kutoa isia waranio wa kunya ichaleuna thija kwa siana cia ECD kona cionthe cia kaunti ino na kwikirikana ciana cionthe ni ciandea na kisoma pate thina mainene tina wandamboka maskulu ni mekivathukanywa thiriva mavoko kaunti ni ya Masaku. Minister wa kisomo kaunti ni ya Masaku Consolata Motisia ni wakulia ateti make kulicha maondo mao ateti wala nyonyo aivuthi sianze kila sivyetu sinyai kwa mitandaoni. Daniel Mwongela na maovo nena itina wa utambuka skulu ni wa thiriva nola wa mavoko ECDE kwisiondu wala ni wa waiwaleu ondumwe na kwa kwazi ya kuenea na utwaiwa ni welese kuenewa kwake ndaelesekana wala nesu uendea na utwaiwa kwa na mwono tuwa gavana wa kaunti ya Masaku kuhusiana na sima skulu ni ya maende na kuunika vanene umundi twaendeesya na ndambuka yitu ila twitha tuitethia maskulu ni aitu ma ECD ma kaunti ni ya Masaku tuoko lilia undu ciana citu cio ya quality ya leuna ya na undu masoma na quality ya masomo mono undu masoma thagwa umundi twatembelea skulu cia mavoko tayutu iba Athiriva primary pala pe ECD yitu na nitumite mavoko primary pala pe pia ECD yitu na nitoka nitona ciana citu ciya musele na mboso na thiya mubango wa uya ciana kwikaya musele na mboso na thiya ni mubango wa excellence governor witu wesililiona ciana ini cia ilonenga waleu na kulingana na ndu toka tona ciana citu nimbanie ciesane saikavuna na sina moyo na sina afya nzeo na masoma de wanesa unu mubango tiende yao tuliaitie undu maskulu maitu maende ona aso na ngeleko ya masomo kana ciana citu ni ciende na usoma tumini kinda ende na ukulia amwe ma ateti undu mwana ene ndela methito maitu me mitandao kwenda kwananga walanio mavetange siasa ndaelesekana walanio wende na utwaiwa kwa withianu na umelu ula wailite die ndo nena yuluwa mubango wa gavana wa thia peala mane mekwete propaganda yuluwa mubango na tafadhali umye propaganda kana siasa mubango ni wa kisomo iya ye andikitwe expiring date ni matuko 30 mwezi wa Monza mwaka wa 2026 kwa hiyo ye ni fresh na ni seo na siana situ ni siu nyana siambio nyotene na no yosi nyusa kwa mundu kwikia siasa ba etha iko siasa na isi tu cia Masaku na cia imo alama tunengete siana na alama emusimeani kana siana sio ni sio yanesa na sinywa yiya ni uneni ula wana wa MCA mwolote ngwa chama cha Wiper Anastasia Mutevu na mwalimu maskulu ni a maende na kunya maoni mekivothokanio maikule walni wende na utwaiwa ni keno tara munene wa maniko alama tanavika maskulu ni wende na kuongeleka program ya excellency governor witu wa Masaku wa excellency governor wa Vinya nitethetie muno nundu na siseno na population ya school yende na kuongeleka the numbers grow it like this class ina siana 68 na undu twewa last year they were fewer ni andu maumye siasa maskulu especially siana ni nini na muno andu alama spread ya propaganda ona mo ene maina siana maskuluni na maina siana cia ECD ona ingi masome tha cia private schools kwa hiyo kila tutonyo kulia ta bado ona ka nini tatu ya cia andu maumye siasa maskulu ni maitu ni kanatu twende na kusupport education ndani ya Machakos County. Kwa hivyo ongera mkuu wetu. Pia tunasema hii mradi sisimamishwe, izidi tu kuendelea na wazazi wanashukuru sana, wanasema watoto wanafurahia, wanasema wanakunywa maziwa, wanakula maragwe iko smart. So mimi nashukuru na kusema ni asante. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma va skulu ni wa ECD wa mavoko kaunti ni ya Masaku.